Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sova ilaha, inshallah što ke ja učam. Prvo jaz da se podsjetam, pa poslije mojte braća i tije braća, inshallah, koji što ke go vidat u ova video. Hej ti čovek mnogo grešen, Allah Kur'an tebe ti dade, Muhammeden tebe ti isprati, a ti pak si golem grešnik. Daj ti pobrzaj ti, brate, se ogino do tebe. Ovoj svet je mnogo lažen, ne si to i ti da go znaješ. Daj pobrzaj, hej ti, brate, se ogino do tebe. Šejtanot nema druga rabota osim tebe da te nosi vo zabluda. Hej ti, brate, ja te molam, pribere si. Assalamu alaikum.